sinunod kadang kutobo Jesus na solihon kadang kutobo solihon Jesus. Kapisanangan kasuabon senong hari Jumaat debay no tadaw persiapan ikalan sanandot ngo lidas to kadah det kasuabon debay no may dati patilambusa iti kay sisan dati mayad magisisa takpad isuang samayang kinarahingan isuang kerjaan da sorga kasuabon diti insan po dot kanwi hay da kapagyampay dot kasuabon da mayor maya diti kay sisan da sumambayang konsikaw tu onwan he ginawad asimbayan nagi miyampay kasiriban ginawo menerima ya hatit panambarasan nagi boros-boros nud kasuabon da bayno tinasambayang dahi isuang ngaran Tuhan Yesus amin. Kaya sanong kasuabon kumadati den sanan ikalan sanandot montak kilo hodid page Dusun Ministry ada min sokot tabay no gi nagi hadid YouTube paswaw channel kalan sanandot alumi sa piramutan oyang karangahan dat boras kud kasuabon na bayno na po nga ako din ay lano mo madusun nila tulo panambarasan dati mengikut Yesus keputusan ko. Iya dadi dit miloy di komanda tumanu Yesus nu jadi keputusan da dusun ay keputusan tumanu Yesus ginawoon ko ko pengkurdalo dusun nga ipiyahit sinding dati mengikut Yesus keputusan ko ka nga inopohit pamarati dati diri nga keputusan ni tumanu Yesus keputusan ko ikomondat akon hindi ko dusunit keputusan ko dahiri nga man padilad malayo da bayin na lah tumanu Yesus keputusan mengikut Yesus keputusan ko ay bayin na pom orahyan kud maganud isoot ay nawayaan iti haro iso keluarga pangkukuron angkud gisamba ila na pakamoy sinding gat mengikut Yesus keputusanku ka nga nakaintalang teko gisamba nawon sa ila sinding na parohani ay so podohon nawon soy dait iya minamon sa dirayton it no kagadi loyuk kom rayton it iya kapiat minamarun tahniah kumadit kambolutan dai kambolutan ngay dati dot agumo na hit minamarun da sinding got right ko kagayoon nagi kina kahoron kabontugon da kinarahingan umbalan da gyud kayo mumunsay sinding gi haro nagiit ipagilitan datid ay pinaparangaw papakito nga akuri pakapiati sinding labi padid iti dandusun bawas moy ita kapadi papindalin nila sinding ngay nga iri nga ay say bagyahot kabalingkahangan dati dahiri nga ilan na pagyawon sa inlam kapurimanan na sandiri bo dam pamagunan na gim agumo asinding ka dam pamagunan ina pa ibobos at asanong dot mamarun da sinding nga itit sinding got putus cinta tok asanong mutimon sayoy ako piya akon piya ko na putut tapi ginawaan no nga asanong tu miyagalidit ay asanong got mumuhondom bo
Ang kagumuan na sinding-sinding nga iti apu to tapi ginawaan dat ay kagumuan da iri boh, ti kasindualaan na sinding, bah, mahita ko pamaron da sinding kada minamangon. Antakan na po dit ay taon 1800-an iti na po nga ay nakaintalang dahil ad India. Hiri na po panangi kasilahon dat India nga haratit isok kayo nun da pinungaranan dat Assam. Onsom kadati Assam. Insan na timpu, ino po it hilod dan orang puti kadati asalat hilop panangid dilom orang puti na pula pamarait panangid Eropa nga nasilid isuot kinatungagan dorohanid itagayo gisambot o gumu ditit missionary iti panginjil dot miningkakat nakaintalang sinumasad dot papaindalan na panginjilan. Paingkan gi kadaw gisambot ina padihit it panginjil nga di nga haron na ginakorikot dot hilad India. Hinggoh dot ay tumanud da pod sejarah tinulis sa sangulo na panulis sa India pinungaranan da Paragamalam Job nakorikot iti panginjil ngay dahilad India hinggod miagal ko hilot na po pinungaranan dat Assam iti nga harap ay tulun-tulun dat ay idong gulu-gulu kadati paingkurag iti tulun dat dong gulu-gulu paingian po ngay dilod kapuruan ina pa'y kapasyan dialo nga memang gat makan untuk hidup, hidup untuk makan. Iri no. Adi ilanam kailan mangumoh ko paingkuro nga harati ka man da primitive kababayuhan na padila ti nga ay mangakan pot tulun. Magiakan-akan tulun sa pitulun. Takono orikot ta mumusorod paingkuro ti kamandat mangakan da tulun. Paingkuro kayo. Mamusaraw ko na po miagali dit katama kayo mangakan da tulun. Harahi pakitanan di tambalut. Gambar-gambar at numan 10 kaman kuno pa sinaputul nga iati na pagyati mo ita ko na padhilo pasar daging ino po kita dati nga hundiah nalo daging sangin taid ni itong upo itong ugakod suang talun tay kadupot may na di 10 it kaintalangan idi napakagadi badagang-dagang nga iti tong suang talun idupot-dupot ipiarawon ngay ino pa'y badagang nga isapi ino pa di sangin taid nga dinololongon da tulun poh da tulun ka arayat po dilot nuno na po iharad dan tulun nga arayat pa sa gingili halip yan numan lukis-lukis tay ka numan unsay nga mintalang na kapuriman ay susuway na kakitanan bo. Labi pa di tulun sa pitulun at magiakan-akan. Idi tahato kon orikot ta mumusaro tidak dapat dibayangkan ang paingkuro. Mantad ko diho kaboboyuhon di tangulon ngay. Ino pa dihit korohian diolo nga ay yoyolo no boh atulun dahiri. Haron pa di tulun mantad da labus dat korikot nga ayolo arsanangan ayolo orohian. Ay ino po hit kandasan dit
iti tulun-tulun dat hilad komonda asam antakan idi, nga kanu hielo dat ay mamutul loliot tulun, ina pandahi tuluh ngai nga timungon. Milawon sayanda isa o pangkat badirit tidih hiri na pawala ina padihi tangkurak-tangkurak nga uludon, tuluh nga irinit o silid isa o kahormatan kumadilo. Bontugon, bontugon nindad o gumo na anu tuluh. Ay irinagi kadawhit suku taiko itulun-tulun da hilad asamid di nga nanuan nagidi kadaw dat pemuraitan dat it pemenggal kepala. Nugiati pemenggal kepala dusunay. Songgorib, songgorib. Suwain tigay kamun songgorib, pangait suwain nagya. Pemenggal kepala. Tu itinapakaganda pangait nga tuluh no ngayon anwa kadik nga itinapot kamayon dat kanibal itim akanon gya dilo. Isuanggot it karaton, isuanggot korongiton peala tulun-tulun dahilad asamilo nga no rikatan itit missionary taiko panginjil mantadet Britain. Minangigit dat boros-boros sa kinarahingan hirik kinenan dielo mantadidim tatap na dahil orohian dat hari tulun da labus sa nakarikot. Nga ino pa di no tumboyo ino kasilih da antakan idi nga isaliwan dat pamuhandaman da tulun. It amu amu naipipih, amu naga dat pengkukuran ko katutukan. Singkarad. Nuga kadi mangimbulay ka. Otopot ka kapiti singkarad. O gumugya pamuray taklo ba singkarad, pangait, no pangairid di. Ay, singkarad, pangait, songgorib. O pamuray takaditid di. O antakan na punod it orikot no kapiolot borita pasalo pangait. Tok mogindos memang iho nga kumbalo ko modos sa di modos kumbalo ko ay antakan na po di nga tahun 2006. Ay 2004 ke 2006 ire. O sagay antakan na po di hangat tomo ditit iti sagay pangait. Uli ako no. Minamaguna di matukad tabangon ko. Nga akuat tomo dumong inumbot tumaw bo. Magikukod agya di gumuot to sino pinanuang. Korikot to hilo pintangaan daralan. Jalan suk kaningaw. Koy ay miyak. Koy ay miyak pukul 8 to tuong. No kadidat inapahit orangot tangaw lundat iman tamo datulun pausawod antakan idi. O sono ngomong ilo di pangait tot numbur no pod karita di pangait nga damburunay ka. Nga mangambo ino pa'y karita di tabangko nga damburunay. BE kanumbur. Atok babay no ditid atanda sandet pangait kato soro ko. Pukul 8 dato tuong nay anda miyak hiri no di manahan ako karita. Manahan ako karita pigit-igit ko gilindo limolito. Haro no hit ay lumoyo-loyo nga ay mundorong. Kokito matugadi dit damburunay tok damburunay karita pangait kamatugadi aiso minundorong.
Manuh ka amu panaho. Panaho kuno padi lebih kurang setengah jam rinumi katahirid pakansuk haro higa dihit kaum balutan dahirid haro homiak. Mogi subuh-subuh antakan padi nga apa aransak iti kemundo handphone. Anga mahal po handphone. IP331 kusung nga karikat po 1.000 antakan idi. Iri ni panaho setengah jam. Tokoy iri no no ko balik pengalaman nasilid sagay dadamot nga ihumon na pa mga miyak akon ko tulod-tulon hari karay tok mahal mo ti iso no patuluh nga 500 di gulo po to mahal atusin ponay ko nakagu 5,000 isa tulo ka tok isay mo di tamo dosi amo ti nakura tu tangkapon haray karait mangimulat di tok amo ti tangkapon iri ngondo kauruputan dila pulis nga ay diolo ngayon tangkapo kad iolo nga igiya kakaditong mogi usa-usa nandagi init pahaga-hagon no pore nga miagalid dit hilo no natadda ti wo idi paintapot kararangahan nga kulong pa yung kurog yakap yun gumu na pa ikamunta kod spekulasi barito di mo may dati pagulio mantadot ay susuyan dahilad asam ino pa dihit ay haron ako rin katamantad beritan nga hirin na did haro dihit amu tidak disangka-sangka amu aga-aga dat nakatumboyo hinggod haro iso keluarga di minonorimo Yesus mantad ko nakapagulo ti iso keluarga dat menerima Yesus kakitanan no padi nga haro piro-piro no di ka kadau ipopokito dat haro ginawo orohian dot sumusuhut do menerima Yesus mantad ko iri ino padihit woyoon diolo dahi ketua kampung ino padi ketua kampung dahiri nga disio orohian otogo disio mantad ko penonudan iman itit iso keluarga ino po hit keluarga di nga ino po tapa nga pinungaranan da nokseng mantad ko katagadan idit ketua kampung konto togod di ketua kampung may na di siya timunga itulun daw timungad hirid pitimungan diolo hirip padang lahawa itit isoot suang walay keluarga nokseng nagi karuhang daw haro dua tanak di siya sumandak sayran ko sari siyasato iti sangkarwaraga hari nakud otopot inono kapihot ginawo no dot ako naman ng kiadin dot kinurahingan no kamatu minuhot paingi gito tandus depanandus nuno simbar dinoksing kana po siya nga mengikuti Yesus keputusanku iyo dih na pwede simbari siyo nga may na di ketua kampung di suhuo itulun daw may tanduso dua tanak dinoksing numan ko piyo suhako gisom dot minidupagun pengkuroh naman ihati o tiyadion tokoy kada borosod itapotan ko piyo so sorohon nagi nga ya galit
hatakon asapan mo gi, ano ori ketemu musoro. Nga iri nohot ay ginawah di nokseng, aku tentukan mengikuti Yesus kasyo. Om, saira do nakailihi dua tanak daw, napatay, uhoto pakagudit ketua kampung. Om, sakiroh na pod inoh kasari a ginawa nu, om pasuhutan mo tila sawa nu ka. Nu ka dinokseng, so sangulun no kapiah nga tumano do kuy di Yesus ka. Biar sendiri tetap ku ikut. Om mantadidit iya diho ginawah di siyo, iya diho pendirian daw, may na kago patayo isawo. Tanduso kago isawo, suhako isawo, kapatay. Paingilihi dua tanak, paingilihi sawo daw. Tid onuan tiadet kasiwatan kadit ketua kampung. Tong kiadan nunut kinarahingan nu ko gumuli ko kagud iti katumbayaan to kagulo. Nga nu kadinokseng. Tumanud na pod ay borosan ni disinding dat numan tuliso nga ku ikut sampai ulihat Yesus. Tumanud ako gisambot kakita ako di Yesus. Iya di hasimbar di siya di kotalo. Om, mantada di simbar di siya om. Inoksing ka daw nga numandi tanduso om napatay. Napatay ka daw. Saira na pod ay nakito nakabasa akulat sinuratan na right ko ilot pengkuro ng kutit lagud aku tentukan mengikuti Yesus sa nongonsoy. Nga iya dit oy maya ano kula imanis yo nga haraday ginawod. Nakatudi kapyo harohot panguhupan da kinorohingan da mimbulay na giituhot da tiyo di. Nga iya di to kono dagati mo. Tumbayaan ako iyo ho om iyo kayo ino pa'y osaro dati nga saira na pod mana dadi tumbakod ilo nga tagakit tandus iyo dadi dohot to soro. Tay ko may todoko nga angay di otago. Tay ko todokon nga ay umbal-umbal rumikot kadumat. Iyo dadi osoro ko. Kapatay tanak ay rin mikat kadumat. Kapatay karuhang ay tumagaki tandus. Bahkan dat gisam mo napatay nokseng ay si kasuwayanan na nakintalang. Om hirinat oy aku kurang madadi kapirid ay man tanduso nga otagu. Tandusan nga tumagaki tandus. Tandusan nga katami manandus iya dadi dihit ginawah ko yun ito soro ko. Nga intangan na pa dilaralan dat sinusuyanom napatay nga tinsanan. Saira na po napatay nokseng, karuhang, tanganak daw. Nga pengkuro di kinatutukan di ketua kampung. Hiri no did. Adi si osimbayan. Osimbayan ni ginaw daw. Hari muhot-hot morim korim bahil ginaw di siyod. Numa di kapiyot kakuaan ni dito. Iyo di kapiyot. Ay nanuh dinoksing kasapi siyad apatay tanak, apatay karuhang, bahkan isiyo nga apatay. Mantadot kanta kan idi, ino pa dihit ketua kampung idi, nga minongilo nokuro hara di tuhot to nokuro om minongilo hisiyo gisambo isiyo nga nakabalajar kitab. Saira no pod nakapinsingilo hisiyo kitab gisamo minonarimo di Yesus.
timbungos siya tulon-tulon ngay daw, antakan na padidim, gumu diolo dot no katarimo di Jesus. Ino padihi sinding, tay ka iboras dinukseng, dot nukasyo, aku tentukan mengikuti Yesus, sangulo na ko piya nga tumanud ako'y, tumanud ako gisam kakita di Yesus, nga numandid sangulo na ay panulis India, ah, nula diit mamarundat sinding, pinungaranan da isado, sundansing, won saya da sinding. May na di mantad da marikan uludo, iri na di sindingan dati didon that I have decided to follow Jesus. Iya dihit tumanud da pod ay susuyan nga, iya dihit kinempunan da nakura to harahi sinding. Dot kaputusan ko mengikuti Yesus. Agat tila sarita kamo. Paing kuro takamayati tihi. Tumanud da po dot ay ulasan-ulasan dot kagumuan da pong khotbah nga ilo na pakanta kan na migalilom nawayaan na ditulon-tulon din nakatalib. Termasuk na hinokseng. Antakan di zaman kegelapan, tumbayaan to ko dot lobi po kayo rihat panginggari tanda tulun. Haron na hit ay putulan na liyaw, ko basani nga uhang ko'y putulan na liyaw. Putulan na paliyom di indad apatay ki. Ko'y inggariton pod. Sakira pa di lologo tanaman si botinan. Haro hita kita kudat pos-pos sa tulun, ingkulitan. Man, miya galad dit isuang talun dat ingkulitan. Ilatan si man iduo gisam iti kagang kaulay na ngay itinay sa ulay-ulay. Ila tundundu sang mabokobod akito. Ay, suway no kakita na eh. Uhang ko nagidit. Kam hiri-hiri no ki. Ay sa kayong garitan. Tay ko it man ko na timba kam hiri-hiri no. Haro nagiit ay lopoton dot suang talun na tinan. Ikulit ti suang talun, polopoton, paiduon, gusawon di tasu, tongorongit. Iya dini panginggaritan nga di lain. Iti na po tanganak takoro, hariman na po polombungo dilom payuson. Iya dini nga panginggaritan di lain. Tokoy. Iso o bayangan dat kumadati dat paing kukuran angkut kalimpapusan na pamagunan dat ay abantalan dati. Nga naboras mati dat inapohit panginggaritan da antakan idim it akom bala o kita mato. Akom bala katalib bo ipamusarahan da tulun. Kamu na po nga ilo na po karatan-karatan da iharod dun do. Sarawi dati bahkan mungkin dat awayaan nid itulun-tulun da kawaya. Ano dati ay lanang paingkuroh pakadaw panginggaritan da it. Dati osorow. Akom bala osorow tulun. Tokoy. Sorohonod sakirad iya ilo kamu nanokseng. Intanoy tanak. Itanak nga mihad. Lobi pundad it ang koro pa itanganak. Hirinad it. Yadi lumamak tamo da paginawa. Lumamak tamo da paginawa. Kada borosad it. Man ronobo da mamatay. Mihad nagitanak ka makibolidit pamomoynan. Mingkura tayo nagidhiri sira nga. Tok. It ay sasamadan na ginawa dati. Siyanan to ko no. Uy. Yaan asapan karangahan baka purimanan. Itagwangan da matanuman patayo.
dahulu nagindad ay apatay tanak momilos sagi manok nga ato ko nakasap mintong gi. Mintang pa nga akasap dahulu nagindad iya mompilos. Kokito nagiraha nga o pinsan to ko 'no, ikaguhit sayrad harmi dupagun, dati ataman dat poposuno didit karuhang tay kay tanak kay tampinay nakuro. Harohit poyloon no pa dati sunodan dati nga o pinsan, ahadan do korongod ano matidi ko hinok nga ahadan dahulu nagindad itagwangan da mato no man patayo tanak karuhang. Iya tokoy isoot kapurimanan nagi iso nohot pamuhandaman kumadati det okon no poko ogirot katumbayaan dati ila panginggaritan no megalo nga milo no mamarato dati. Kada borosad diugut untuk dibunuh no kagadit no kagadit panomod-tomod to kadi tay ko papalaso-lasot talingo. Kupi ni kupi nagi nga aratu to ko no gi. Apo ori ko tilet tumanod ka na po patayon ko ti tanak no ka. Kupi nagi ba nga karatu na dati. Sigup nagi nga karatu na dati gi. Iti nagit kaboboyohon kontatagod dati iri nga karatu no nga dati. Winansay-wansay matu gialo ka. Nga sa kirapya winansay-wansay nga isa o papakitoh dat ay kantakan dat paing kukuroh nang kuan nilay rohani dati da piagalon nilo. Numbur numbur nagi nga aratu to kono. Dahulu nagidid tumanod ka kamo ano ba nga patayon ko ti tanak no, patayon ko ti karuhang no. Nga ay bagya aga ilo gi. Pasusa ta kay bagya mangaga iti rohani iti tangulon ngay. Harohi o kitod yudi ogirot nga sayrad pira-pira lined o kito dati nga naratu no. Nakasimban na ngay hugama. Harohi o kita dati yudit dadi ko piso o duya ka. Pira-pira linaid kongoy kad hirik kinoy na nidi. Ay isay di katua gereja diti ikuo isiyo isiyo kanud kano tumbayaan gi isiyo. Iti no kamoyon dat ato ko aga iti songkuronhot rohani da tulun. Ato kay aparlumay pangila rohani da wakon. Umbalanta ko nad ihati na sandiri at mundar ta kano bulad dila. Iso ayat iswanggot Matius ayat kahupod buk kahupod ayat kaduan hapodam 2. Anuan datid monta ko pangalimpupos iti pelajaran datid ko sabon na bay no. Yo kayo no ponda nga karatan ko doon sana natulun mantad ka ngaranku nga ino pa itulun dat gumirot gisombot kalimpupuson nga salamat. Liverpool ay kita ko di dahara Liverpool. Main bulah nagi nga hari Sabat nga mintong ngayon nagi. Main bulah nagi nga karatu no. Nga iso na bagay ginawad di ba? Iso na ti ginawad yan. Mantad ko paingigit ako di mangigit ako di Jesus. Ilo nundat atulun ko rohyan. Apurimanan ta kayo matid sebagai panano di Seventh-day Adventist. Hinggo-hinggo ako ngayon dati nga yang harianam yang harianam ka ito ka.
Oh, di orang itu tidak makan ini, tidak minum ini, kanang hai. Hilo na haron timput-timput atataman na sumono nga noroitan na sagulumantad dahiti iati na poti nga ato ko tulon ko rohiyan, ato ko kasanangan mantad ko mongigit ako di Jesus. Inokseng nakura tu pinatay tanak, pinatay sawo, bahkan isiyo sendiri kakuaan na po nga paingigit siya di Jesus, mangigit siya di Jesus, tumano di siya. Iso no hot ay pasaguluh kumadati nagi mila na kamandat kayo sa samadan kumadati panan udah kinorohingan milo borosan dat korohian dat tangulun. Monopot ko no tumanod nga inopait tumanod da kinorohingan nga hirin gid asanangan dia. Nga iso it tinsasamod kumadati sekira na pod tumilambos takod ogirot iati na po nga salamat. Mahanto ko no onwo ipendirian dinokseng. Kung kuwayo ro di taso. Manto ko onwo it ginawo dinokseng gat ogirot. Gisompya kapatayon nga tumilambusin ogirot. Mangar pia taso nga ay kompo ang ilo pakinangahan ko. Mangar pia lo taso nga ino pa pakinangahan ko nga pairangaw kasariti panambarasan. Pananudan dati kumakinorohingan nunuh na pahit awayaan dati nga iati na pagpatilambo sa ogirot. Gisompyad ikalim pupusan na pinuhuboh dati. Hali piyah dat osangulunan ko. Karuhang, tambalut, tanganak, sekira piyad ayo lo tumanud dia nga patilambos takod ogirot makinorohingan. Nga iso it orohiano ko kagud mamarait sonong matid mo boras sila gi. Sonong kat pabорасон asanong palambuson nga agat mo tilitang Pinay. Akon ko aga-agaan nilot ay patilambos takod gumirat ko makinorohingan. Piro-piro na pelajaran na wayan dati popokito dat og gumu iti kontobon dati og gumu iti karatu dati bahkan mungkin dat gisompyat ti pinuhuboh dati nga ay diancam sira de iati na pom tumopot tot mangigit am tumano di Jesus. Paingkuro pia kang gari tanda wayan dati nga ayso nasuway lansanan dati suway ko sumuan dito ko di Jesus. Ikagaton dati may na dati pori ko to kumadisyo. Pakianuh to kono kagarasan da ginawo da nuno na pa'y abantalan bahkan numihagal pia dinokseng nga ihati na pohom patilambos to ko dot paingigit am ogirot. Umad panumbayaan dati kumad Yesus. Pumubuan diti mo Jesus way matapuri manang toriri mo gatosing dua kadakatong haroson dihon no gitambalo Yesus kasasari korongo mo dudi ay soko ira sinunong daw kadakoto Jesus no sondihon. Ano misisa to kad isong sambayang? Kinorohingan isong kerjaan sorga kasuaban ni bayno insan po dot nakawaya kagwihad iso panambarasan di koronob
isoot peringatan kumadahay dadamot te isuang ke pemagunan iti nga iyahay na po nga haro timpu-timpu kawaya iti kainggaritan na kaposyon bahkan na mungkin dat atagakan dat pinuhobo mantad ko it ginaw dahayad o girot dat tumano dia. Kasuabon di bayno makiano dayahayad ino po hit ketetapan da rohani iman dahay nga miagal dinokseng hali piah dot ay pinatayutan na karuhang bahkan isiya sendiri nga kano isiya tinumilambusa o girot isuang da iman daw nga agumo kolomokan dahay ti Tuhan may nayahay sa kadungo uhupayahay gisambosan tab na padi kolomokan di nga akon ko o silid isoot kantob dot katumbayaan dahayad o girot kumadiha. Kung sikaw tu isuang tindalanan kapasiyan da bayno hina kami ampay dahay isuang ay paganuan no dahay buru-buruon tindalanon hingga da pohot ko ngayon dahay paingkan nagi kadaw hit isuanggot ay kabaling kahangan da kalidasan nga anuan no lisi pangalingasan mientok di karohyan. Dinasambayang dahay Tuhan parikatan dahay di kumadia isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kung sikaw dat kinapagyampayan dati osanong tadaw persiapan kumadati tadaw dubay no hari Jumaat ta kadaw bay na ako pada napasan iti sa Minggo nga ilo nohot tomodon natid hari ti ori kotot ay ori tado Sabat iti nadakagwit iso o kalangadan dati dot kanu tokod ikomon dot magyampad isuang da kabaktian may da nati paburua it kalimpupusan na tadaw do bayno ato kadando katangkid dat kahombi iti tulandat haro na po akoro na dadi ihangan patatapon na po ginawod manid hari Minggo. Hinako po kapiro ba ko dot kasuabon da suab. Salamat persiapan Sabat dat tadaw do bayno.